Salamuna au neki hili. Welcome guys on e-learning Pashto online education. So this is going to be the fourth lecture of idioms, actually most common idioms. These 10 most common idioms are invariably important for your spoken English. So let's get the ball rolling. Okay, the first idiom of the day is apple of my eye. Apple of my eye means someone, something who is loved more than others. زما د سترګو تور یا ماته ګران دي ته ویل کېږي apple of my eye. My Mac computer is the apple of my eye. زما دا Mac computer چې دی ماته یعنی ډېر ګران دی یا ماته ډېر محبوب دی. Take the apple of your eye. ساسي یا ساسي د سترګو تور څوک دی. Next is wise owl. A wise owl means very wise. ډیر هوښیار او زیرک شخص ته wise owl ویل کېږي. I consider myself to be a wise owl. په ځان باندې ډیر د هوښیار او زیرک والی ګمان کوم. Next is burn the midnight oil. To burn the midnight oil means read or work late into the night. یا د شپې تر ناوخته مطالعه یا کار کول ته د burn the midnight oil ویل کېږي. Nowadays I sleep during the day and burn the midnight oil. زه د ورځې کې د ورځې له مخې ویده کېږم او د شپې له مخې بیا ته ناوخته مطالعه یا هم کار کوم. Make a sentence using the idiom. Next is under the weather. Under the weather means to be or feel ill. ناروغ یا بیمار یا مریض ته under the weather ویل کېږي. Ask me to drive BMW today. I'm a bit under the weather. ما ته پوښتنه مه کوه چې BMW موټر چلوم ځکه زه نن ناروغ یم. Make a sentence using the idiom. Next is apple of my eye. Actually a repeated one. زما د سترګو تور. Somebody I love the most, my favorite person, whatever. Her granddaughter is the apple of her eye. دغه لمسی چې ده دغه د سترګو. Pay the price means to suffer the consequence of someone's action. جبرانول تاوان پرې کول یعنی یو څه غلط دی کړي او دغه دغه جبران تاوان یې ګوري دی د pay the price ویل کېږي. ایډیم که نه اصلاحي معنی دا ده. My friend paid like software and now he is paying the price. زما ملګری ډېر نرم غوندې صفي راوړې وي اغوستې وي او اوس یې جبرانوي مطلب اوس یې هغه تاوان په ځان تېروي. Next idiom is ins and outs. Ins and outs means full detail, all the information, مکمل جزئیات ټول معلومات د ins and outs ویل کېږي. I want to know all the ins and outs of my 15 lakh and how and when they will be given to me. زه غواړم چې په ټول جزئیاتو پوه شم د خپل 15 لکو روپو چې څرنګه او کله به ما ته واپس راکول کېږي. Another idiom is a dime a dozen. A dime a dozen means a very common and of no value. ډېر عام یا ډېر زیات او داسې یو څه چې هغه مطلب د ډېر عاموالي په وجه باندې ارزښت یې له منځه تللی ځکه چې یو چیز عام شي نو هغه طبیعي خبره ده چې ارزښت یې کمیږي ټیټېږي. یوټیوبرز nowadays are a dime a dozen. نن سبا یوټیوبران بیخي سخت زیات شوي دي. هغه خلک وایي که نه وایي خپې لاندې وایي بس چې څومره د خوښۍ پیدا کړي. What else is a dime a dozen nowadays? Next idiom is null and void. Null and void means of no use. بې ارزښته چټي بې اثره چې نور د استفادې نه اوسي هغې ته null and void ویل کېږي. The government was stunned to hear the Kodra scheme was null and void. حکومت حیرانه شو چې کله یې واورده چې Kodra scheme هغه پلان چې و هغه د استفادې نه و بې ارزښته چټي و. What do you think is null and void today? تاسو په ګمان نن سبا څه دي چې هغه مطلب بې ارزښته ده او هیڅ ارزښت نه لري. So these were the 10 top common idioms. Let's just have a quick review. Null and void, a dime a dozen, ins and outs, pay the price, apple of my eye, under the weather, burn the midnight oil, wise owl, apple of my eye,
So these were the idioms, and make sure guys you practice and learn these idioms practically in order to be helpful for your spoken English. So until I join you in the next class, wishing you all the best.